May sabay nga mensahe nga kahit kung ay suro ka na kayo, be filled with health. Mapno kayo ti salunat. Amen. Baga tayo man, dahil kaabay tayo, no ada kaabay yo, mapno ka ti salunat. Amen. Praise God. Ti may isa nga kailangan nga may puno kada tayo kat salunat. Haan nga sakit. Amoyo ado ti tao nga napno ti sakit. Complicated. Na duma-duma sakit. Diabetes, high blood, kidney, sakit ti puso, sakit ti bara, halos sakit na aming nga sakit. Nga mahanga na dahil ti biyag nga kayat ti Diyos para kada tayo. Tay naramid ti Diyos ti tao nga nasalunat. Ngamin may ni Satanas nga nang pasakit ti ado nga tatao. May ni Satanas nga nang dadaal iti biyag, nang dadaal iti salunat ti bagi. Tinakaw na ti salunat ti bagi. Iso nga, kailangan nga maisubli da jay salunat tayo. Kat ni Jesus, itin may nga mangisubli jay. Iso nga data, mapno tayo ti salunat. Haan nga sakit ti may puno, iti bagi tayo, iti kararwa tayo, no dikit di salunat. Mabalin nga kunan tinaduma, mabalin ayada ita pastor, mabalin. No, dati kunan na dito'y Bible, nga mapno kayo ti kinadiyos ti Diyos, mapno kayo ti Espiritu, mabalin ka ang mapno ti salunat. Tati Diyos kat salunat. Iso nga no mapno ka ti kinadiyos na, mapno ka ti salunat na. Yan. Amoy mo iti sakit, kaluan da yan, narugit nga espiritu, dakas nga espiritu, espiritu ti diablo na giday. So ano mapno ti tao kada giday nga espiritu, mapno na ti sakit. So nga kailangan nga ti maipuno kada tayo ni Apo Diyos, ti espiritu ti Diyos. Mapno tayo ni salunat. Amen. Hallelujah. Overcome tayo, parmakan tayo, kada kita ang saksakit, kada kita nga demonyo dito'y lubong. Han tayo nga itulok nga isuda ti agyan dito'y bagi tayo. Han tayo nga itulok nga isuda iti ag-ari kada tayo. Ti Diyos ti ag-ari kada tayo. Iti panagbiag tayo. Amen. Praise the Lord. Iso nga, mapanakiday, be filled with health. Okay. May isa nga kitaan tayo, no kasano tayo mapno ti salunat, ket mapno tayo ti Holy Spirit. How to be filled with health? Kasano tayo mapno ti salunat? Be filled with the Holy Spirit. Ti Holy Spirit ngamin, isuda ito di inbaon ni Jesus, dinapan ni Jesus in the heaven. Inbaon na ti Holy Spirit nga umay dito rabaw ti daga. Nga iso iti ag-ak nga Diyos dito'y earth. Iso nga ti Holy Spirit, iso iti parte ti kinadiyos ti Diyos nga ada dito'y lubong. No kita tayo na dahil nga verse, aday dahil 2 Corinthians. Nga ti Holy Spirit ata, iso tagtartrabaho dito'y lubong. Ti Ama, aday day heaven, and ni Jesus, aday day heaven, pero ti Holy Spirit, ada dito'y earth. Iso nga day Holy Spirit, ti mga ramid kadagiday, nga banbanag nga patsyen tayo iti Diyos. Dagiti patsyen tayo ti Ama, patsyen tayo kini Jesus, Holy Spirit ti mangi trabaho, iti biyag tayo dito'y lubong. Amen. So verse 17, now the Lord is that Spirit. Oh, 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is that Spirit. Tata ti Apo kat isu ti Espiritu. And where the Spirit of the Lord is, sa dinuman nga yan ti Espiritu, adda ti waya-waya. Ngayon pansinan nyo ajay di kunana, now, tata, the Lord is the Spirit.
ti Apo isu ti Espiritu. Isu nga no, agdaydayaw tayo, no mapanpansin nyo, no agdaydayaw tayo, at ikastaming agdayaw nga talaga, no ikasta tayo, ibuhos mi nga talaga. Pamadayaw ti Diyos, kat ti mariknayaw di Espiritu na. Sana minsan, no, may kayo dito'y, nakakaudamdamo yung kayo mabutbutang, kasla sumgar di dut-dut yung, kasla kayo, no, dekan kanay kuma, kat kasla kanal-alya. Lakan na banig. Kung kuna tinadumay dyan, pwede ito ngay. Sabsabali. Kung kuna day dyan. Dadya the presence ni Apo Diyos nga agtrabaho. Kat numamingsan, adadagid ay karirik na mga hangka nga sanay, kat kaputasan ka nga sanay, maikawa ka. Ngam ti aramida mi day, idayaw mo ni Apo Diyos kat bayam ti Espiritu na agtrabaho. Tayjay ka nga mapno iti power of God. Mapno ti salunat ti Dios. No mapno ka ti Espiritu ti Dios, ijay ka mapno ti salunat ti Dios. Tati Apo tata or ti Dios tata dito'y earth ket Holy Spirit. Ket no sa dinno tayan ti Espiritu, wano pagyanana adda waya-waya. Anya day baga nga waya-waya, mawaya-wayaan ka ti sakit. Mawayawayaan ka ti demonyo, mawayawayaan ka ti lunod, mawayawayaan ka kadagiday madmadi nga panunot. Dahil kahit nasa uwan, nga no, umay ti Espiritu, umaykin ka ti wayawaya. Mawayawayaan ka kadagiday nga problema. Adaman di problema amto ngam no napno kay ti kinadiyos ti Diyos, nalagaan ken kadayay. Palakpak ken ni Apo Diyos. Isu nga di Holy Spirit, ti mangpunno kada tayo, tapno mapno tayo ti salunat. Tati Holy Spirit, ti maysa nga da kanya na, nga kinadiyos ti Diyos, salunat. Kitaan tayo na daing, ijay Ephesians chapter 5, verse 18. Nga kunan na ijay, be filled with the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. So, no, may kayo dito nga kaya tiyo maagasan, mapno kayo ti Holy Spirit. Hallelujah. Praise God. Verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit of God. Amen. Kunana iday, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Kunana iday, ang kayo kumamabartak ti arak kamang dadahal ti biyagyo. Instead, be filled with the Holy Spirit. Siya kadidi, umininumak pa lang, iti arak at mawarbartak ka, mariknak daday taman iti arak iti bagik. Ket uray na lang nga aglusdoy ka no mapalaluan, no mamingsan ket talaga nga tinmured ka, mamingsan nangalaw-ngaw ka, di ba kasi? Tumured ka nga lumaban, makidinanugan ka kasi ti effect day arak diya. Nga numapno ka mat ti Holy Ghost, tumarad ka, lumaban kini Satanas. Amen. Ngumalaw-ngaw ka mat, nga mangidayaw kini Apo Diyos, mga saba, dahil lumaing ka mat. Ano mabarta ka di lumaing nga kag-English urawa na mamuk eh. So nga numapno ka mat ti Holy Ghost, lumaing ka mat. And then naglustoy ka ba'y matumba ka ba'y matiarak matumba ka mati Espiritu ti Diyos. Nagiday di makikita yun dito. So nga nagdidaduma, agwan wonder na pa dito nga church. Sabalin sa mat sinarsarakon kung muna tinaduma. Karkaroon rin nagapuan na katsanda nga inom ti arak ti Diyos. Kanda nga mo di ay, arak lang tilubong tinin-inom na gawin. Ngam dito'y, uminom tayo di arak ti Diyos. Ti Holy Ghost iso ti wine of God. I repeat,
ti baro nga arak ti Dios ket Holy Spirit. Picture da jay arak ti ubas idingen inuman ti Israel. Amen. Iso nga no inuman tayo rito nga Holy Spirit no pastrakan tayo katag-work. Minsan aglusdoy ka talaga ti presence na nakasla ka makuryente. Ngam lumaing ka. Amen. Maagasan ka. Pumigsa ka itinadyusan. Dahil di kaya na nga ited da ito'y. Kasi ti Diyos kat powerful. Dahil Holy Spirit na kat powerful. Nga man nakabalin unay, kanayong ko nga ibagbaga nga ti Holy Spirit, iso iti nang aramid ti langit kinaga, no agsao ti Diyos nga kunana let there be light, Holy Spirit ti mang aramid ti lawag. Idi kunana nga maadati init kin bulan, Holy Spirit ti nagaramid ti init kin bulan. Idi kunana nga parswaan na ti tao nga kasping na Holy Spirit tinangted biyag ijay tao nga riyan. Daday nga Holy Spirit isudya gargaraw tata. Nga kaya na nga recreaten dagiti nadadael nga parte ti bagi tayo. Kasbarigan no adan ti tao ditoy nga nadadael ti barana adu dagiti nga nilians mi kasay. Idi damo nga open up ti outreach mi ijay La Union ijay Nagilian. Ada ay ti maysa nga tao nga nakot-tukotong ti bisyo na piman idi ket kasi sigarilyo na siyempre nadadaal di barana. Ket di napan nagpadoktor kunada nga naibos di barana. Naibos kasla narunot. Ket iso nga ag-anges di jay. Kunana ijay. Kung ayaw na dandanin matay na ito, hinuha nga, kung ano po Diyos. Kat hindi sa lutsudon may apay nga kasta. Ayan, bagang ti doktor na ibus si barana, narunot. So nga, kasla na irarabaw dito, di anges na. Kasla, mangag mo pa yan nga, di ag-angkit na ko na da. Edi, dadyag, dangdangag. Edi sa una po Diyos, inaiprean kat naagasan. Ingga natata si bibiyag. Nalaing agnegosyo ti ice cream, ice buko. Nakagatang pa'y motornan, iti tricycle na. Amen. Palakpak kiniya po Diyos. Apay nga naagasan, the Holy Spirit tinang recreate ti barana. So nga, kasyay di kayan ti Holy Spirit nga ramidan no patyen tayo ni Jesus, patyen tayo ti Ama, nga isuna iti nang bayad kadagiday nga saksakit, babayan ti sugsugat na, babayan ti panakailansan na iti cross, di panag-ayos ti dara na, binayaran na ti basol kin saksakit ti tao, tapno no patyenda na day kin ni Jesus, Holy Spirit, ti mang aramid ti miracle iti biyagda. Iso nga kasjay kada tayo, kailangan nga adabiliban tayo iti Diyos, tap nagtrabaho ti Holy Ghost. So ipakita kada kayo na ganda, iso nga now, haan kayong bartek kung naliday iti pakadadailan, no digiti mapno kayo ti Holy Ghost. Ada di pagkasimilarity na dayay, pero daday arak no mabartek ka, medyo maditi effect na madadael ka, may tugtog ka, matinag ka, wano ka. Pero no Holy Spirit hangas day. Amen. No Holy Spirit, mapno king kakasla ka, ba't lang mabartek ng sabali da ito. Mapno ka ti power sumalun at kapay. Hallelujah! Maisalakan kan tupay. Amen! Nagganas ti mapno ti Holy Ghost. Iso nga dinapnoak ti Holy Spirit. Ididamok nga ma-experience na ito'y kaslak na buyatan iti sanga barilis nga danom. Nariknak na the presence of God na di kaslak kuryente nga nagpigsa. Kat din may kanyak na jay idi kita ti bagik jay kambali nga nangyari jay lugar mi. Ket idin may da jay kanya kat kasla transparent ti bagik. Ken kasla ti panangrikna kasla kandila nga maupos. Anya ti ko sa wani jay kasla kamarunrunaw nga kandila.
At kita talaga nga permi iti power nga nag-work. Kat kon kunakti sarilik no kastoy lang ti mariknan dagiti tattao urean niya nga sakit daket maikat no kastoy ti kapigsa ti power ni Apo Diyos. At malibor ijay nga napnuak ti Holy Spirit ijay ko ngayon start ngayon kasaba ni Jesus. Dajay kat 1987. Nga napnuak ijay nabuo na ginak 1986. 1987 napnuak ti Holy Ghost. At manipod ijay, adun lagi din inikarkararagan, lagi din na demonyo nga nakast out ya demonyo kadakwada. Lagi din masaksakit nga instant nga mag-agasan. Gapo jay power lang ti Holy Ghost. So nga na kayo ngayon may dito, hanyong kabutang ti Holy Ghost na sino ngay mang-agas ka na kayo no kabutang iyo. Nga pa yung ibagbag na ito, ado ti butbut nga ni Satanas. So nga, tinaduma, karkaro pa ino, sinumrak ka dito kat adati espiritu gayam nga nagpapauba nga sabaling espiritu. No, may dito mabutang dihay. Iso nga tumakiyas tahan nga kaya jay presence of God. Iso nga minsan ti patarayon na jay tao nga nagbabalayana. Ay ano ipalubos ni jay. Ay, kailangak ni Apo Diyos kung namin jay ta iso na lang ti pumanaw. Amen. Tinadumakat intaray na jay tao. Saan nga may deliver ata intaray na. So nga, kada kayo mo may dito'y, isanay yu, tibagiyo, ken puso yu, iti power ti Holy Ghost. Amen! So, kita tayo nga ti Holy Ghost, ket kaya na, nga punwan si ka nga kasla arak. Amen. Kaya na kakasla bartakan nga kasla di mabartak ti arak. Ngam ti kaduan di mabartak ti arak agsakit ken maaksidente. Ngam ti mabartak ti Holy Spirit of God wano ti mapno ti Spirit of God may salakan, maagasan, may simpati biyag na. Next nga kitaan tayo nga power the Holy Ghost iso nga how to be filled with health, be filled with the Holy Ghost. Kitaan tayo dahil Luke chapter 5 verse 17. Nagito iti kailangan yung experiencean iti pamati. Ang adi pamati lang nga awan may experience. Kailangan nga ti Diyos may experience. Ti Holy Ghost may experience. Praise God. Siya kayat ko nga mapnuak pa iti kina Diyos ti Diyos inaldaw. Kayat ko pa nga mapno iti knowledge panakaam can experience the Holy Spirit. At the more nga mangyari kanyak niyahe, the more nga lumalaingak tinadyusan. The more nga pumigpig sa ti pamatik, pumigpig sa ti power na agtrabaho ka niya. Dahil titunay nga kinadyos ti Diyos nga may kaskasaba. Alang nga may kaskasaba nga, Diyos, Diyos, katawan mo tiyar aramida. Titunay nga Diyos nga yung kasaban, dagitin mo unang nga kasabay the Bible. Talaga nga miracle working God. Adu ti inaramid na. So nga tinaduma nga kabsat nga kunak, kabutang na ti presensya ti Diyos. Tado gamin ti church nga hangag of operate ti Holy Spirit. Nanatay nga church. Tati si bibiyag nga church, si bibiyag ti Diyos ide. Amen. Verse 17, Luke 5:17. Kunanay dahil, and it came to pass on a certain day, ti may sakal daw, as he was teaching ni Jesus dahil, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by. Ano nagiday parisiyo, kaya nagiday scribes, iskriba, kaya nasawan nagiday scribes, doctors of the law, sitting by. Ano, adado doctorate na nagitoy. Religious. Kaya di aday which were come out of every town of Galilee in Judea. Ang ti purpose da pa nagiday, apanda, paliiwan ni Jesus, no ayan na pangidarumanda. Anda nga napan ijay nga magdengag kini Jesus. Napanda tapno kontraan da ni Jesus. Kita nyo di kung nga naglalaing nga tao di ulo na.
Handa nga kayat, the preaching ni Jesus. But I believe ngayon may kayo dito hang kayo pa'y nga kasjay. May kayo nga agdengag, oray ada doktorityo dito'y lubong. Amen. May kayo nga agdengag, kat ijay di agisursuro ni Jesus and the power of the Lord. Tila dumapataro si Jai, the presence of the Lord. Amen. Ijay NLV, in the Lord's healing power. Healing power, that's the Holy Ghost. The power of the Holy Ghost. Tako na nga, now the Lord is that Spirit. So, idiaday, the Spirit o matlang iday, the same day Holy Spirit nga datata. Het ko na in the Lord's healing power, idagisursuro ni Jesus, adaday, power ni Apo Diyos ijay wano Holy Spirit nga healing power jay mangagas nga presensya ni Dios was strongly with Jesus. Dajay nga Holy Spirit nga mangagas very strong idagisursuro ni Jesus. Get the same nga Holy Spirit siya na dito'y tata. Tamay-may sa na ito'y nga Holy Spirit. Iso nga na day Holy Spirit, the presence, the Holy Ghost nga na dito'y healing power of God. Amen. Kailangan yung agkararag, Lord, i-reveal mo kanyak na ito. Ang kayo lang agdangdangag, kailangan agkararag kayo, Lord, I believe, i-reveal mo kanyak kati Holy Ghost, kat isu iti health, isu ti healing power mo nga mang agas. I receive, kung kunayo dyan, agdangdangag kayo tapno agwet, taure kastoy kapig sa ti anointing, nuhaan kayo nga nalaing nga mangan, nga uminom, iti mensahe, may turuturugan ka o rekastoy kapig sa ti anointing, kung kapig sa ti buses, te be preached. Kasi di sikap the enemy, so you need to shake that spirit in your life. Gunam da jay, is-shake mo dahay. Amen. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit is the healing power of God. Iso nga nag-work, no, agwakat lumamlamis ka, pigpigargar ka kasla magnet, no i-allow mo pa yung kumadaday, nga ingka na nga 1,000 volts. Tikasta namang kuryente ken ka, wow. Dagiti cancer, marunaw. Dagiti tumor, marunaw. Dagiti katarak, malinisan, iti mata. Dagiti nagklat nga urat, ket maikat, dagiti nga bara. That's the power of God. Tay tiray doy nga paset na santo na surat. Adatin panda ditoy nga ngarod nga inawit nga paralyzed. Iti verse 18. Tadi power ni Apo Diyos the Holy Ghost sa day nga gargaraw nga mangagas. Kiti verse 18. Ada di paralyzed nga inawit ti upat nga tao. Kiti handa may serak idayan ni Jesus. Makitam ti kapigsa ti pamati da. Tanarigat nga may serak tanapno jay balay nga pagpipritsan ni Jesus. Tita tao. Kat saan da may serak ka tao, pat na nga ron nga nang awit. Imbibi ako man may maysa. Nga upat na iso nga narigat nga may serak. Ngam da ito iti tao nga daan pamati. Nagharamid da ti wagas. Napanday di bubong ti balay. Tada di balay da at that time, ada ti pagnaan nga mapanday bubong. So napanday di bubong, binutbutan da di bubong ti balay. Sada in pababa di masaksakit. Din pababa da nakita ni Jesus ti pamati da. Kat kunana ti basol mo na pakawandan. Bagkatamun tay dam kat agawit ka.
Binagkat da jay nga paralyze. Da jay nga pagidaanak at nagawid nga naagasan. Gaputa da jay power ti Holy Ghost. Healing power ti Holy Ghost. Nga nang bangon kanyana. Kata jay kat paralyze. Mabaling nga na-stroke da jay. Tinabayag. Wenong mabalin nga ni anak nga cripple. Ngahaan nga makabangon. Ngam di nag-work ti Holy Ghost. Pinmigsa di tulang na, pinmigsa di lasag na, pinmigsa di urat na. Binmangon. Babayan lang the presence of God. Saan lang inindiksyonan? Awan din patumarda, the presence of God, binangon na dajay. Dajay, the Holy Ghost, isong ano mapno ka ti Holy Spirit, mapno ka ti health, so be filled with health. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Isong the presence of God, the Holy Ghost, iso ti mangiman manifest, ti miracle, ti healing. Iso nga no ag-work ti Holy Ghost. Hanyo nga i-depende apoy na. Karkaroon nyo kiti nga agdayaw. The more nga ag-work, the more nga dati miracle nga mangyari ti biyag mo. Hallelujah. Iso nga kunana nga diyo i-depende apoy ti Holy Ghost. Aday day 1 Thessalonians 5:19. Di yun depend ti apoy. Tati Holy Ghost kasla apoy. Di ba no ag-work ti apoy? Ada ti apoy nga basi-basit. Adamot ti apoy nga gumilgil ayab. Dadya kumati ag-worken ka. Tapno mapuuran aming nga demonyo. Iti aglaw-law ti biyag mo. Takti kabutang ti demonyo nga apoy kati apoy ti Espiritu Santo. Han nga mabutang di apoy ti kandila. Oray ganana riyay. Han nga mabutang jay apoy nga paglutluto tayo ti inapoy. Ti kabutang ti demonyo jay apoy ni Apo Diyos nga Espiritu Santo. So ano mapno ka jay mapno ka ti salon at ti presence ti Holy Ghost mangagas. Mark chapter 5 verse 25 to 30. Next nga verse. Tisursurok nito be filled with health. Mapno kayo ti salunat. Katikasta ng mapno kayo salunat, mapno ka ti Holy Spirit. Amen. Adura ito yung ikastana, pero kaya't ko nga message sa tang, and I know nga this is God's will for you. Pagayatan ni Apo Diyos para kada kayo na ito yung mensahe. Kat isura ito ay mapno kayo ti Holy Spirit. Mark chapter 5. Hallelujah. So mapno kayo ti Holy Spirit, mas dao kayo. Kapay day kunada nga complicated nga sakit kat maaw-awan. Adapay mang biro kon nga maawandan. Wow. Hoy, di Sunday service media la Trinidad, ado tinagasan manan ni Apo Diyos dyan. Di pastor's meeting, ado ti pinuno ti Diyos, ti Holy Spirit na, nagtatangs da, nag-speaking in tongues da. So, kadito allow me to speaking in tongues. Tas sign na jay, nga sumurot kadagiti namati, ije Mark. Chapter 16, verse 17, dito nga pagilasinan, sumurot kadagiti mamati. Tinagan ko paksyatan dati demonyo, kuna ni Jesus, agsauda ti sabali pagsasaw. Practice tiin mo na nga church niya. Experience that. Nga iso ti kalkalabanan mo tinadu mga church tata. Kadagidya mang kalkalaban, kadagidya agbalbalin na nga powerless. Telainglangan ti ulo, tinabati jay. Awan pa iti makita mga maagasan, awan pa iti makita mga ma-inspirean ti power ti Holy Ghost. Because kalkalabanan dati Holy Spirit ti church, kati kadakalan nga basol, ngahan nga mapakawan, iso di mang tabaaw, iso di mang kalaban ti Holy Spirit. But here, i-allow tayo, takunan ni Jesus, ti adalapayag na, denggenda ti ibaga, ti Espiritu ijay church.
Kailangan mabigbig ti Holy Spirit ti church. Amen. Tas awan ti maaramid ko, hangko ang kaya ti mangagas ti sakit. Siyak lang preacher, ak lang kaslak lang baso nga may serve. Ti mangagas kada kayo ko ti Holy Ghost nga go work nga da kanyak kinada kada kayo. Ngam kailangan nga may preach kin patyan nyo tapno makaaramid kada kayo ti miracle. Amen. Dagiti cancer, dagiti cyst, nga dagiti nga may ikat nga umpes. Dagiti nga dati testimony, nga ada dagiti nakita ti doktor, kadakwada nga cyst, ada pa iti adu nga nagbukol ti bagbagina. And then nag-disappear dagiti, sino nangaramid jay? Holy Ghost. Ada ti may isa nga police, nga nakagraduar ti police, kat di apan isunay di medical, hangapin masa ti medical na ta nakita day di puso na nga day ti cyst. And then nagsangsangit na kadwa na dagiti naganak kanya na. And may day ijay kampo dinamingsan. Agsangsangit na kat ko nakapay agsangsangit na hanga nakapasada ito yung nga anak ko. Iso nga handang alaan di pagkapulis ta dati cyst ijay heart na nga nakita ni doktor. Ay iso. Okay, kat patyen yun ni Dr. Jesus. Namamingsan ti doktor dito lubong para check up na niya ti sakit. Nung ti number 1 nga healer ni Dr. Jesus. Mamati kayo ba ni Dr. Jesus katidya agsangsangit na when pastor? Hindi na priyan dayay. Nag-work ti power ti Holy Ghost. Nagsubli jay doktor. Nagsubli jay doktor haanan nga mabirukan jay doktor jay sisi jay heart na. Kaya tinangyari dyan, iso nga na-accept nga police. Iso nga police na ta. You see that? No handa yung ipipreach ni Jesus kaya the power of the Holy Ghost nga healer hanan nga nakapulis niya. Iso nga kailangan tayo nga may preach nga ni Jesus. He is alive and He is our doctor. Amen. Praise the Lord. Isungado, nagiday. Adamat yung may isa, nakabsat tayo. Sister Agustina, napan nagpa-check up ti doktor ta, marigatan ng ag-angis no mamingsan. Kung natin doktor, operaan da di puso na. Kargaan da, iti machine, tapno tulungan na kano di puso na nga ag-andar. Kasam da jay, adamat laing ti tao nga sabali lang, panay kinonvert. Handa may subli di original. Tadi makaisubli di original is God. Napanasan nyo nagparpa-repair nga imbis nga da di original na ginalugalutan na in-convert na madmadi. Napanasan mi tapan nagpa-repair ti amplifier kat nagiday pagpa-repairan mi kat saan da unay nga mo isong in jumper na. Tunin saksak mo in masok. Di dapat mo nga pagpa-repairan ngamin nga number 1. Diyay nangaramid nga mismo, takaya nang isubli di original na. So nga pa-repair mo, diyay biyag mo iti Diyos, tayo sunat tinangitin. Pa-repair mo, diyay bagim kanya na, tayo sunat ng create. So makita yun na ay, dahitin bagada. Kasi siyempre, agdadangag, isuna ka na ito yung preaching. Kaya intact na rin nga ni Jesus, babayan ti Holy Spirit iso ti agas na isot salon at na. Hana nga tinungpaliyay tagumastos iso na iti milyon. Kasam dayay amuyo no dito'y lubong bayadam ti salon at mo. But can it Jesus libre? Agasam nga agtatrabaho ka for how many years kat ibayad mo lang ti kasjay. That's not the perfect will of God for your blessing. Ti kaya ti Diyos yung blessing mo, enjoy am. Handa ka nga ikan di blessing, ta ibayad mo kadagijay. Dadya di panang takaw ni Satanas, ijay blessing you. So ngayon may to steal, to kill, and destroy. Ti may isang ikasanang agtakaw, ikarga na ti sakit tapno, ikatena dagijay blessing da nga material things. So nga do ti pinmubri because of that. That's not the perfect will of God.
But sometimes may allow ti tao, ta saan dagamin nga patpatyan ti Dios. Into no pobridan nga pinmobridan awanan remedyuda sada umay kini Apo Dios. But saan tayo nga orayan dajay kada tayo? Palakpak kina Jesus. Gapuy niya dengdengan nga nagituy nga word of God. Hanang inaramid dajay. Hingga natata si bibiyag. Natisting pa din naming sa anniversary di bawang tinnarayan. Pinadas na nagkitinnaray. Hanmot nga nag-collapse. Amen! So that the power the Holy Ghost nga mapno kayo ti Holy Ghost, mapno kayo ti health. Believe in God, believe in Jesus. Because ti Dios han ngagpayso makita nga marikna, kasla angin nga han mo makita ti angin nga mariknam. Ti Dios han nga makikita nga very powerful dakkel unay ti ima na tadya na isurok din na balpalabas day ima ti Dios dakdakkel ngam ti langit kinagay ni ganana lang daytoy earth. Kasta ti kadakkel na daytoy nga Dios and He is love. Ayat isuna. Oh, hallelujah! So dito'y iti istorya manan dito'y Mark 5 verse 25. Dito yung babayag bulbulos ti dara na di 12 years. Verse 25. And that suffered many things of many physicians. Or ti kaya nasa when napan isuna kadigti na duma-duma nga doctors. So kitaan tayo ti NLT, she had suffered. Apay nga suffered? A great deal from many doctors. Siguro, chinik-check up na ito, conforme nagasto-gastos nanti sa nikwana. In baya-bayad nan dagijay nga sa nikwana. And over the years, she had spent everything she had to pay them. So nga, she suffered. Nag-suffer iso na kadagay do doktor. So nga, ibaga kada kayo nang kayo pa-doktor, kararagyo tamapang kayo da doktor nga at least man lang nga mabutang kini Apo Diyos. Dagiti born again. Birukan nyo dagiti, tapnuhan na kayo lang nga pangukwartaan. Uray ko na tayo nga do doktor dagiti, siyempre atakan la tapiman mo ti enemy, ti panunot na, papastor to pa ikat, ado pa lang tihaan nga tunay nga papastor. Amen? How much more piman ti doktor nga hanga na bunagin? E di pollutan ni Satanas ti panunot na. Nawawatan nyo ti bagbaga. Pero ado ti kakadwa tayo nga born again. Isang asang kay bagak ti kakadwa tayo nga do doktor ito, ti medical. Ano yung nga bagbaga? Nga haan nga kwarta ti amuyo. Agasan nyo di tao di usto, hanga konformi ti bagbagayo. Bagayo ti usto. Amen? Hallelujah! Isu nga kailangan nga agkararag tayo. Ken, dadayaan, ibagbagak lang dayay, saan pa yung makatap dito'y pamati nga ibagbagak. Ngam no pumigsa ti pamatim, no need, because ni Dr. Jesus ti kadakkelan. So, kita nyo, she had suffered a great deal from many doctors. Kung pormigampi man anong mamingsan, itry tayo rito Into no nga nag-click, itry tayo man rito Dapay nangyari nga may isang kabsat. Idi napanpi man kaoperada, idi ka-check up dati kunada, ket dadya iti sakit na, di inoperada nga isabali. Sada manan isubsubli. Kaslamat ay ayaman nga. Kitaan tayo isuong anuhaan sa ta isubli, sa tayo daiten. Sa baligayam ti sakit na. Dinapan iso na may nga doktor sa bali pa iti findings na, iso nga talaga. Appendix la ang gayam. Ngam ti inoperada jay heart na. So kakasay, ado ti mistake ti doktor because they are just a human. But ni Jesus, zero mistakes. Amen!
Iso nga trust in Jesus. The great physician, doctor of doctors. Libre nga mang agas, kaya lang pamati ti kailangan. So, hindi na jay ginastos nan. And over the years, kung nanay day, she had spent everything she had to pay them. So, di awanan pagbayad na, wala na siyang magagawa. Nga man yan nangyari, tinaday, but she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. Kinmaro. So, ano da mo ti kasay, kumarkar-karo lata ni Jesus ngamin, come now to Dr. Jesus. Amen. Trust in Him because He is God. Palakpakan tayo ni Jesus Christ. So, dahil nga babae, one day, she heard about Jesus. Verse 27. Nangeg na ti may papan kini Jesus. Very important ka mangegyo ti news about Jesus. Mangegyo ti message about Christ. Tapno makreate ti faith you because faith cometh by hearing, in hearing the message about Christ. Amen. Galatia 3, verse 5. Dinangagyo de usto nga mensahe kat namati kayo. Diyan nga nangarami ti spirit ti miracle. Amen. Iso nga dinangag na about Jesus. Nabukal ti faith na. Ket napan kadagiti adu nga tattao nga mang sursurot ken ni Jesus. Ket sinagid na day gayadan ti bado ni Jesus Christ. Takon kunana ijay sarili na numasagid ko lang uray ti gayadan ti bado ni Kristo maagasan akon. Apay nga nabuo kanya na rin nga faith because nangeg na ti news. Nangeg na ti damag. Good news about Christ. Iso nga nabuo ti faith na iso nga na kayo umay dingdingin nyo dito'y bagbagak ti ipipreach ko dito'y not myself but Jesus Christ. Ipipreach ko nga ni Jesus, the great physician, doctor of doctors, libre nga mang agas. Ket awan dihan nga kayang agasan nga sakit, nagidi mang bilib. Ket saan pa'y nga mairimidyo, haan nga maikunbo-convert, no dikit ti isublina ti original. Kita nyo naman minsan i-convert tayo, bisa pag-anges, da ka nga dito'y ka nga talagang ag-anges, but-butan da dito'y na i-convert ka manen. Imbis nga kasparigan, adati cancer iti intestine mo, kini Jesus ikatuna de cancer, patumapan ka iti human remedy, so katanda ti hus, na i-convert manen. But kini Jesus awanting kastana nga pasinti na uray maysa. Amen. Hallelujah. Madayaw ni Jesus. Katamuyo ka din ito nga ipipreach ko about Christ. Dangdangan ni Jesus ito and He is waiting for you to believe in Him. Ano ni Jesus, amo na dito ipipreach ko about Him and He is ready to confirm it. If you believe. Amen. Oh, hallelujah. Sinagid na. Dadayadan ti bado ni Jesus immediately. Han nga gradually. Immediately. Dagdagos. Amen. Dagdagos nga the bleeding stopped. Nagsardeng di panagbulos ti darada immediately. So ni Jesus kaya na nga mang-heal instantly. Amen. So that di Jesus nga ipipreach ko dito'y He is alive. He is healer. And by the Holy Ghost, kaya na ka nga punwen ti health.
Apay nga nangyari da jay, nga naagasan nga dagos. Nariknan di babae nga di bagina kat nahilan. Verse 30, makita tayo jay, Jesus realized at once that healing power that gone out from Him. Nariknan ni Jesus jay healing power. The power of the Holy Ghost nga nagapu kanya nga napan jay tao isugayam nga naagasan. Ni Jesus titinats na ngam Holy Spirit tinangi manifest ti health na. Iso nga now, touch Jesus now. Mabaling ako na yung awan matanan ni Jesus nga physical nga sagidan mi. Sagidan yung iso na by faith. Lift up your hands and worship Him. Confess your faith. Ipudnuyo yung pamati yung kanya na. And the Holy Ghost will heal you. The Holy Ghost will fill you with this help. Hallelujah. Tingkasan na gito nag-agasan, napandakin ni Jesus. Hanga kakasilatan ng mga pangasay, you have to do something. Iso nga dito yung magbagami, worship Him. Ngayon magbaga tayo, Jesus, si kati healer ko. Kati Holy Spirit nga na dito yung urayan na di patsyum ka ni Jesus, tayo suti workout na. May isang ikasan ti mapno ti Holy Ghost. Di mabaptize ang ka ti Holy Ghost. Acts chapter 2 verse 1 to 4, last verse. Ay basak ka na kayo. Oh, be ready. Amen. When the day of Pentecost was fully come, ti aldaw ti Pentecostes ket dimteng, they were all with one accord in one place. Naurnong dagiti believer ti maysa nga lugar. Ket aramidan da dito no atrasan ti chapter 1. Ada day nga karkararan. Nga mapnuda ti Holy Ghost. Isu nga ti maysa nga ikasta nga mang touch kin Lord, pray. Ask Him to fill you with His power. Ask Him to touch you. Amen. Hang kayo lang nga kakasyay. Ado nga minumadaw nga kami nagmin ministry. You have to do something. Pray ka mat, agbabawi ka mat ti basol mo, tapno awatem ti Holy Ghost. No kang kapay nga nagbabawi. Tawatem ka ni Jesus, kaugasan na katidara na. Linisan na di basbasol mo, or accept ang miso na di heart mo, and then Holy Ghost, the Word. So dito'y adaray jay nga naurnong. Verse 2, and suddenly, kat bigla na lang, ngayon mighty sound from heaven as of a rushing mighty wind. Akasla ungor, our tinapigsa nga angin, in mighty balay nga ayanda. So nga kaya na nga umay dito'y. Ken adan dito'y. At kunana, and it filled all the house where they were sitting. Pinununa de balay nga ayanda. So kayan ti Holy Spirit dyan. So no mamingsan, idaldalan ko na kayo makareceive. So no mamingsan kat puyutak lang ti microphone because ni Apo Diyos sa go-work ijay breath tagiday believer. De tunay nga mang believe ti power. So I know nga oray puyutak lang ti microphone kada kayo kati power ti Holy Ghost katag-work. Mabalin nyo ti maagasan if you believe in Jesus. And suddenly in mighty eye, as of a rushing mighty wind, pinununa de balay nga ayanda. And verse 3, there appeared, nagparang unto them cloven tongues like as of a fire. Nagparang ti kasladila nga apoy, nga nagdiso de ulo na. And they sat upon each of them. Nagdiso kadakwada, jay kasladila nga apoy. That's the power of the Holy Ghost. Amen. Verse 4,
And they were all filled with the Holy Spirit. Napnuda ti Holy Spirit. Ket no mapno ka ti Holy Spirit nga kunak, mapno ka ti salunad. Ta ti Holy Spirit ket held presence of God. No ada ti presence of God, ada ti God. Amen. Ket ejay and began to speak with other tongues. Nagsauda ka sa baling nga pagsasaw as the Spirit gave them utterance. Makita yun dahil nagdiso dahil power to Holy Ghost karakwada nag-speaking in tongues na. So tinangyari ka na kami. Nangyari ka niya 1987 na-receive ko na dahil. And then isuti usarak ngagpipray ta diretso nga kararag kini Apo Dios nga haan nga mahinderan ni Satanas. Ang amon nagdidaduma nga kuada gid nga revelation. So nga parparitan dati speaking in tongues si Jay Church na. Naibagay dyan, soro ni Paul nga tagtatangs diretso nga pakisaom kini Lord. Agpaiso nga nagtatangs ka day kaabay mo na mauawatan day bagbagam nga mauawatan ni Apo Diyos. Malagip ko ni John Austin idi. May isang evangelist nga tatang ni Joel Austin. Kaya dahil na di aeroplano, nagbiyahe, naglugan ti aeroplano one time. Kaya apipray na in tongues. Urabahayaraba sakalabahan dedededikia. Apipray na di aeroplano, kaya ada di kaabay na nga, kita-kitan kanu di kaabay na. Kaya nadlaw ni John Austin, nga kitkitaan da di kaabay na isuna, kunana kanu, that's the prayer nga diretso kini Apo Diyos. Inbaga ni John Austin, katakatawaan day kaabay na. Ta siguro kung na agkaslaka agmauyong, but idi agbiyahi ti aeroplano di agtayab, medyo nagkadepikto. Katadan ti warning dagiti piloto, nga agsagana kayo, tano ilanding ko, da kayo idi bye-bye, kat sagana kayo. Idi adan nga medyo ag-shaken di aeroplano, agpremanan ni John Austin, "Oh Lord!" kunanan ag-English nga agpray, kunan kanon di kaabay na, "No, no, no!" kunan na kano. Hangaday ta di kararag mo tatay nga diretso kini Apo Diyos. So makita yung malaang, no, minsan uyawon ang believe ka di. Hindi nagkararag manan ni John Austin, ingana nga naisimpa di aeroplano. Nakalanding da, nga safe and sound. Isu nga nagito'y makita yo. E dinapnuda ti Holy Ghost, nagtangs da. Sign nga minda jay nga numapnu ka the presence of God rumwarde speaking in tongues. Katikunak numapnu ka ti Holy Spirit, mapnu ka ti health. The more nga mapmapnu ka, the more ka nga mapmapnu ti health. Iso nga everyday, idi da ito yung nga na-experience sa giti apostle in tultuloy da di nga mapmapnu. So nga muyo dagiti disciple nga talaga ni Jesus jay tunay nga apostle na di disciple na awan kadakwada tinatay ti sakit uray maysa. Because they were all filled with the Holy Ghost. Ni Paul sabali pinatay da isuna, hanga natay ti sakit. Ni John awan nakapatay because full of the Holy Ghost. Panay amin tinurture dagiti tattao nga kontra kini Jesus dagiti apostle ngam no sakit awan natay kanakuha sakit. Because they were all filled with the Holy Ghost. Amen. Kaya tsubariyay, now touch Jesus. Agpray tayo, haanan nga masagid isuna physical. Nga mabalin tayo nga matouch isuna by prayer, by worship, by asking. Amen? No, agdawat kay nga matouch the heart na.
Jay heart nan ti touch them. Amen? Kat numamingsan mo, ti usaran ni Apo Diyos, jay nag-iyanana nga minister na to touch you. And then nagajay napno ti Holy Ghost nga agpipreach, no i-touch ta ka, there is power. Amen. I believe, and the Father and the Son and the Holy Ghost, that this body is His temple. Tinapno iti Holy Ghost nga preacher when bagi no itouch na diyay, there is power. So nga aramidan mi ti laying on of hands because the power of the Holy Ghost mabalin nga mai-transmit. Ti amon ti lubong virus lang ti transferable. Ti amon ti sakit lang ti makaalis, tuberculosis makaalis, COVID makaalis. Tagay ti amuda, makaalis iti gadil, makaalis iti misel, basanda nga mo, nga ti health of Jesus Christ, ket transferable. So ano, touch me kada kayo diay, health tag-transfer. Amen? Kasday the power the Holy Ghost in our bodies. So nga da kayo amin ngayon maritoy, nga kumkonforme nga spirit, demonyo ti sakit, ti adang kumkumpet kada kayo. Now, surrender your life to Jesus. Be filled with the Holy Ghost. Dawatan nyo nga punwan na kayo ti Holy Ghost, kat may isang arumwar, nga number one nga evidence, mapno kayo ti Holy Spirit, is speaking in tongues. Ito mapno kayo jay, agkuti, adati itid jay Holy Spirit, nga saungay sa uyo, hanyo nga tipadan, by anyo nga arumwar. Amen. Dahil kasanda di mang-receive ka, usaran tayo dito yung speaking in tongues. Get very powerful. Hallelujah. Amen. Are you ready? Receive God's power this time.